Jengbi Pramapur Ceremony Pig News Cape, Manung Taranok Seri. I say Manung topic see creating middle ground hybrid but the Purupani Yam no matter to go to Tokiba, Palm the talk the tone in the talk to Tokiba, Adu Matu Kaibu Danarapa, Maruina, Mishi Minagi, Tanka Popa, Yokshan Hitana, Karigumukanda, Umbakushan say, I coach you Mohana Novayaki Traka, Germany, Madam de Punalem, Marina, Nukshiba. Dagi kawya with the Manupang, I am no winner money, my cake animata, Amanamagi, Adobo, Projecti talk about Tokushina, Kabung Tava, Karigumaganda, Aquamakta, Nuntigi, third Megi Mumanga, Nuntigi Pau, Homojaramba, no the animal Pau, Homojarambado, Toko Tokromatunga, Karimgan, telephone Doroga, Mananung, I would Jala, Manhango Gitugala, and Kalakanda, telephone Doron Taba, Unarataba, Wadi Chanadaba. Numit jam chalok pa habitai aduga maru na lai go pham di mamang da khoi impact TV gi manu na da dum tawdi tok jeng bani middle ground na di ani gi unaba ya bagi tangkak to ni tangkak jaga du middle ground du platform du create to ya gadra lai ra baza la habi gi wani aduga maru na hojik lai wa pham di aham badri middle ground si oi thokra haibani karim kanda khara lakpa middle ground gi wari chabada tangkak se phibum ta di da habi gi wakhalon ma the Hojigna middle ground, creating middle ground, Karikumbada Purupani Kanaba Sarkan, Authoritina, State Guvia, Shantaguvia, Kamjan Binabagi, Natural Ocean Nabagi Tankaksi, Udaba, Numit Yamchalakpa, Tani, Hengalapa, the Muramurakanda, Puna Leminaramba, Matamamada Gi Adum Purup Anishi, Adum Nuxian Lerma Pibamdo, Kanarure, Yankinarure, Hatnarure, Sunarure. Adurgadi, Shumhanaraga, Sunaraga, Yankinaraga, Labadia, the Vanina, Karigumukanda, Punchalapa, Dinarapa Yawi, Pibam Duki, Matungina, middle ground Putoga, Equi, and each fight the Duna, the Shea, Ujiti, Wabayaba, Senbasombayaba, Hanava Sunova, Mayam Sunore, the Tungo in the Equisikumacheto Gumsika, Adugumba, ground do, Minas to Sembira Clamina, Leminaramba, Purupaniticu, responsibility Lawinakanda. Maduai matang Canada Tanzania, Wellington Brigade, the Agiating Pambiri say ELANGBAM Johnson, social activist, a was Johnson Buhan Taramokari, Rosa Johnson, Wellington Brigade, TS MANIHAR, President Federation of Civil Society Organization, attend but the FOCS Hybridoni, a was a MANIHAR to Taramokari, the was a MANIHAR Oida, again yet the Paminatary KS RADHAKUMAR, DTR IST, I don't want to come to Taramokari. Yanan Base, Johnson, Nasi Maruina guessing some Aying Businga introduced over the Ming Shows, I don't know we han halure. Nasigi Maruina Hanbuda Tankam di Tamjagre, the still in ice hided Tamjarabada, creating middle ground, say Johnson, Leminanum Poropani, Labaktiba to Omatagi, Yam Sati, but people of the lady general. Even Music Pogadi, even Peri the Habitat, Chinga, Tampaka, Tino, Humsing the Dedum. Kaibung Taba, Karigumaganda, Nushina Sine Habayabagi, Sinda di Power, Tamoy di Power, Hogdo Puder, Lupa, Timing Hibam to do the Dinate, the Woodabo, Mio, Ani Kanaba, Hana Leminamba, Ani Kanabani, Karigumaganda, Atopum Laka, the Kambiraqua, Natakana, Wadi Hananabuki table, Leshe, Atopodon Putok Pirector, so Hana Leminamba Purupaniduna, Putok Chabangambaki Panga Lebra, Responsibility Lebra, Natakana responsibility Logum to Prasino Dancer. Noise, my uncle Crumseri. I Wakandadi Hose phase a handbaggy, Aquayama, handbaggy, Hosi, Hodapadu, my Amnasuyam Munadum Nainaraga, Tasing Badi, Quigi, Tomato factors, my Amadagini, Haidana, Maquigi, Quigi, Leminary, which in Auxingna. Saurambadu, the Gimogi protest of Rambadu, Hositi stays a my own. Current stage no Haimatam, the Sanjili Ihosi Moigi Oiba Tungan bus state ama demand Tonganaba, the separate administration, the among state, Yogre state, the Gidi among you and the Chatana, Jo country Masim Nabagi Haidana. Demands in the political demands, and no monomogi Kanjala considers the Ikoina middle ground, ama T was a Hosiko in untimely. Okay. Matam late, Matam Akoi the Madugi Lambi Lake. I call middle ground the Karambano, Haimatanda, Manipurgi integrity Sidai Masibu recognized over Manipurgi Apunmagi Saptum Sidai Sida, I call Leminaba Pamba, Furup Kamlupsip, Uregadimogi middle ground lane. Huzik, what is Hanabasida
changchal lai ba sidi offensive role amad lawrakhre kuki inpi haidi uziki spearhead tawriba kuki inpi haipisi kuki CSO Federation mayamgi apex body ni hairisina kuki state article 3 gi makada kuki state demand tawre article 3 he panbada state formation ne aduga hujikti karmain tawge hai matamda sigi wafam siga iroina na ground position da kamain tawge se lamdan loktak project gi kakhalakanda lamdan da kuki gi bunker sajangre Zaujang tek ta Bisnupur maneng dei kakhala kanda Zaujang tek te 7-8 kilometer chakhala kanda ai khoi gi kaino gi khoi gi kawi gi area sing chakhala kanda makhoi gi bunker sajan gre khanari ba furup ani kuki ga maitai ga kuki na pami hi karino maitai na pami hi karino ai hi khangdok ina batai okay ham da kuki na pami hi khoi isam sam badai toraga sigi irang siga mari laina nan thorapne habi ai no birian tor de khoi yaroi adi yang kanna tori si separate administrative unit ni la isi maitai gi da samna khoi gi the unity and the integrity of this state cannot be sacrificed khoi gi kaino si cannot be compromised to yaroi abrogation of su adagi paramilitary force ki karke mayam lai masi lo thoko khotoko hai bu kaino mayam gi ada maitai gi demand sing sai kaino si phang bad loira bra kuki demand si asi phang gi kuki gi loira bra kai si kitang khanda hobom jai ado kaino ani si collide tori separate administrative unit ai si ga khoi unity and integrity of the state kai ba kai da bai si ga kanna mari leina badum to the luri di nakalani maki demand si atopa stakeholder amada haibagi gi mong ama changi separate administrative unit ama talai sida ngai piba ngami si India government khogi adagi unity and integrity of this state si kailoi harsu India government wafam yaw dong to yes say for example article 3 is dum lai mina ngai unity and integrity ga si Ladakh ka si nom da dum sakhi bifurcation is bifurcation heta ya le maming on ge so heta ya hari Karnataka aga kano gi ga Andhra Pradesh ka tawre Telangana ga tawre si khudam yam lai ra hai adanga sai gi stakeholder number 3 main stakeholder bu habi yare si matang demand ni target tor is asom da kanna taw dong to bot cookie su mai te su sai ahamaki thamgi bido ko gi kana gana lamhen to hen besina kanano innocence ne kanano je yes masi khantuk ba gatang loi akhoi gi oina di maru oina maitai gi tampak to leiri ba kambu sing tor sentiment ne jik se sentiment si leira moidam ni moine tor ba makhoi gi action makhoi gi activities na asiki sentiment si leige ne dai thamjage ba aduna makhoi gi di lamhen to hem na ta hai su yare adagi keno tawang hakta su haire makhoi gi sima khoi ai count to ning de sima da aina thamjaning gi si ahan ba da katang bari si aunu haina ba how gi be how si makhoi na in the name of scheduled tribe demand gi da base tore base tore si makhoi gi chatli ba peace relate to is and every hill district siloi chatli ganamta dugi makhata ba action lagi de masa masa gi hanjalaga masa masa gi mayum da lormak settle tor lagi ba aktan hanjalaga da the why Susanpur da aduk amna ni tilakanda moina hingsa tor ise sine ba khoina mami je makhoina taliba demand si amna asam ba bizin lamaga matung kanu da lak bane ba irai lai bangarang da ngana da nan gi irang du dagi hekta horupana te ba me si dagi makhoi ji di sahi manga tara makhoi ji nagana makhoi ji takhai gra matung si makhoi ji home le ram le te ba ya de kai ji gi dream ji amna sang na horaga amna sang na khalaga au ba du kuma dream ni na masi hadak sida makhoi mikap tholo ko ne dak tawgri se sine khoi luri se adana aina thamjaningi si makhoi na maitai da maru oina tampaki mi sing sida onsen laga nongmai ka pe si kari gi ro sin ne khoi nangi se makhoi gi apam demand magi separate administration oigera khoi gi homeland oigera na the zau state oigera zau country oigera jitana oiji sanoba sidi government da demand to hom thok tra sinida